Olainining'oni le Sidai FM itashonare enakata saa 11 teipa enkolong e Jumatatu ontarikini 14 olapa liare olari loonkalusuni are otikitam aare naa kuna ndorropu oolomon te Sidai FM akaaji Stanley Ole Santeto. Nabo te Sidai FM. Toolomon likincho enkiroshi tekuna saai enteipa nelimu lomon nchere ore enkolong oloonyorri duo taata neipang'ua olturrur losotua te Narok narikito Joshua le Kaputa eparan prison enkare Narok ebaiki ilmabusuni neyaki sii endaa okulie masaa kumok tina luboto ashu tina kotini oshi naikenorieki naa lelo mabusuni prison enkare Narok. Nabo te Sidai FM. Ejo kulikae omon keeta enkisuma dupoto nisulaki ashu keeta enkisuma dupoto neibooyo sii enjung'e erikore tiatua olosho anaa enalimu ilaisumak temurua Kilena ejo naa ore enkisuma naa kibooyo enjung'o peemejung'i olosho toonkolong'i naatii dukuya. Etejo sii meishaa neileti nkera oosilan naanutai eton etii sukuul amu meyau eretoto tialo nena kera. Kake kenare naa nibung'akini nena kera nirorieki peetumoki aitabai olakira lenye lentaisere tiatua enkisuma anaa lomon oibalunye embata oolaisumak tina luboto olosho egira naa airorie enkitesheni oolomon e Sidai FM. Nabo te Sidai FM. Ejo kulikae omon ilepua enkisuma ooselenken temurua etalek toloontoluo le Narok tenkarake ilaisotuak oogira ailepunye enkisuma tina luboto olosho. Ore naa egira airo tedukuya olasirani le Sidai FM yioloti enaa James Ole Nchoe neibalunye naa ajo ore enkisuma naa enayioloi apa etii tiabori tina murua ashu toloontoluo le Narok. Ore naa ebaiki ena rishata nitodolu naa ajo ketii ina kisuma shumata ometabaiki ena rishata nenare naa negolieki peetum ina kisuma ailepu tiatua ina luboto olosho. Nabo te Sidai FM. Eton ake etii ntoiwuo toloontoluo le Transmara naagira aitayu nkera nisulaki selenken aitung'ua enkisuma neishooyo meyami. Embaye nena namakwa katukul. Lomon naa kulo oibalunye olaiguanani lenkiraoni lemurua Ontulele yioloti enaa James Lenkai Ole Shai egira airorie Sidai FM ejo naa ore ina baye naa kenare negilunoreki katukul. Ore naa ntoiwuo naatumi egira aas ina kias aitayu nkera toosukuulini nitabairi naa dukuya kotini peepuo aatumore enkaina name sheria peemitoki aas enkias naijo ina. Nabo te Sidai FM. Ejo kulikae omon meetai olarikoni laibung' enkaina ajo naa entegeluaki tena rishata tiatua orkioma le Azimio la Umoja amu eikumok loota nduat enye erikore. Lomon naa kulo lorbungei le Narok Moikwape yioloti enaa Richard Mutalelo Lekenta ejo naa ore larikok kumok oogira naa ajo peing'oru erikore nisulaki naa nerikore gavana tiatua kaunti e Narok neme naa loota nduat olosho kake nduat naaretie ate peetumoki aitabai imbaa enye. Nejo sii ashu eshomo sii egira naa aut orgavanai Ole Tunai ejo naa kumok imbaa e maendeleo netu naa pelo aitaas olosho tenebo sii kulie baa kumok naitodolu ajo etu naa elo aas tombaa e maendeleo hoo neyiolokini kaunti e Narok iropiyiani kumok naashomoki aisho nisulaki tenkipirta e maendeleo. Nabo te Sidai FM. Ore ake tekulikae omon ejo lomon ikilikuana Justin Muturi naa olairoroni le bunge kitok olosho iltung'anak peegelu larikok oopik imbaa oloopeny enkop dukuya naa larikok sii oidim aayau nkibelekenyat sapuki atua olosho le Kenya. Etejo naa ikumok imbaa naataasa serkalini naiterutua wenetii tena rishata kake ore eropare netaa oloket natalaikinote aitayu netejo mbaa nena naishaa neiwuang'ieki te serkali najing'u erikore tengelare kitok natii dukuya olapa lesiet ele ari loonkalusuni are otikitam aare. Nabo te Sidai FM. Olainining'oni le Sidai FM ajo nanu ashe oleng itegelu ainining' indorropu oolomon tenebo nkoroki oolomon te Sidai FM. Ajo ashe oleng tooltung'anak oogira asujaa yiok tenkoitoi e Facebook live tenebo sii kulikae tung'anak oogira asujaa yiok tenkoitoi e Sidai TV tenebo enkoitoi e YouTube tenebo sii iltung'anak ootumito naa yiok tenkoitoi ormtandao a www.sidaifm.co.ke. Ajo ashe oleng tooltung'anak ootumito yiok tiatua kaunti e Narok, kaunti e Kajiado, kaunti e Laikipia, kaunti e Baringo, kaunti e Samburu ometabaiki kaunti e Marsabit. Manototo nitashe saa 12 enteipa aitoki ake ashukunye enewueji aitayiolo kulie dorropu oolomon enaa enagira abaiki emisa oolomon e Sidai FM ekaaji Stanley Ole Santeto. Nabo te Sidai FM.
Sidai FM ewangan ngeju. Sidai FM ewangan ngeju.
sida bayo Enjanga imiroria yo Nirwa yo gangai Memayani yo gangai Inya bailo biwala sanan Orang kumora nuga Evolubadi mayong banjek Ira jalan long kurwan Inyar bayala kolya Une jimenyo kishi Yero jali chadar motohok Une lingi sharmi nganda Esho may dormay mandang kenyek Une shi ural ramaya Nanga isulyeyo Nanga iramaya nake Beye wanga yalda olduru Olda wage sinyadi Nagaraga maya nanga Bila shumaranya Nanga iruku kanyaga pari Ingure lo sholina Ole gela kayo ngai inji ngoring kerai nano Edungir burgelio subugi kebwa shoyo re Ora ge be divesi ai debwa ge berina na munya Osembe welai Awalai larmur Kutu mange Anga ye Joshua Wadari kogi Onga yangai na Dale royogi Awalai larmur Osembe welai Anga ye Joshua Onga yangai na Dale royogi Ndabo bagi
Iyieu nitum entaisere sidai. Amata iltung'ana looyiolo ajo kama dii ninye eishoi ang' baadaye. Kanyoo kigira aitaany? Kanyoo kigira ainepunye? Kebaa emitunoto peeku sininche olosho metabaiki ookuto? Anaa egira aitujung'o iltung'ana metaa ore metabaiki ookuto meeta ai toki. Nintobir orkerrito oishiaa. Ore irmaasai kinyamal oleng. Ore sii nyamali sapuk oleng naa enkulupuoni. Etujung'oki iyiok enkulupuoni, tenkulupuoni, nitokini tanakata ajung' iyiok mpaka toontokiting nikiata, nitokini ajung' iyiok terikore oringa. Neeku ninye ajito ama dii irmaasai larikok otii kedolta dii ena bae nadolta nikias nagira aendelea. Neeku ntoki natara iyiok kiata binafsi olarikok. Amu kiata olarikoni likai kaing'or olorika kake mee tenkaraki olosho. Kegira aing'oru olorika peyie eretie koon tanaa peetum ake ninye ina rikore nedol ake ajo kera sapuk kake meyiolo ajo nyoo peetegelutua olosho. Niyau enkibelekenyata atua olosho lino. Kaji taa nanu Sofia Lepuchirit naa commissioner ara te Ethics and Anti-Corruption Commission naa nanu vice chair e commission. Teniyieu nigelu lorere ooret intae neminchirchir ade nkae olong' ajo meitabaki iyiok mpisai naishorua sirkali anaa maendeleo pookin nikiyieu neeku ntae naake ilaumuni amu meeta iltung'ani le sirkali oota nguvu. Kura nchi naata nguvu nigelu iltung'ani liyieu kutoka ilkitok mpaka abori. Ntae loyiolo iltung'ani liyieu. Nigelu sii iltung'ani onyor lorere, iltung'ani onyor maendeleo oltung'ani sii atoki oitabaki losho pooki ntokitin naatae. Toondua naishaa neret olosho taboloki anaake erishata enkiguana nalulung'a pooki olong' e Jumatatu ometabaiki enkolong' e Alamisi. Saa nabo enteipa omeitasho saa 4 enkewarie. Nining'o oltoilo sidai le maam iboitare Hannington Ole Koikai te Sidai FM 1.5 ewang'an ng'ejuk. Embuku orgalatia ematwele orkereri lenye liare nejo nchere entaretukinoto ilolan olekawelekae amu tena ntabayaya nkitanapat e Kristo. Olainining'oni lang' kiomonito ormariko le Punti eretoto tenkaraki orbarnoti lenye otamoyia terishata naado oolarin oaramiet. Ekeji enkarna enye Duncan Lekakeny Punti. Etabaaki toosipitalini naapaasha nebakitai tena rishata tesipitali e Moi Teaching and Referral te Eldoret. Etabayie biili 500 negira aponari anaa Nkakeny reto olashe lenkiteng'ai. Kiomoni yie piret ele marei tenkiti toki nikitamayianie Enkai eimu kuna ambari ormosori 796 uni nabo 774 0796 317743. Kimayian Enkai tenkaraki eretoto ino. Enkiang'et naropil te Sidai FM. You're listening to Sidai FM. Check your systems are offline. Number 1 for today's hits and all-time favorites. You're listening to Sidai FM. Mama Adeti, nara normale na bala na ningo Sidai FM. Anjo ndama ningo Sidai FM. Na jina lama ya nalenjabi na ningo Sidai FM. Anjo ndai ningo Sidai FM. Kennedy na bala ani ningo Sidai FM. Kajina uwa nara no la khairua na ningo Sidai FM. Anjo ndai ba ogya ningo Sidai FM. Kaji Kiara Olanabala orpayalo dijilele
Nanining'ito sidai FM. Manyisho nare nolle sairowua nainining'ito sidai esep. Eiteng'enita yiok intokitin pookin akeyie natii ena pop. Kinining'ito ake enaake. Joseph Nara Lenjabit namanya emurua Lemek nainining'ito sidai FM. Sidai FM. Sidai FM. Ewang'an ng'ejuk. Tukul olainining'oni lai maiboroyu katukul Susan Moirana kijo hilo sinkolio terishata nemeedo olainining'oni lai nikitoshukunye paashomo yiok erishata kabisa lekani olari tikitam obo tulusoitie saa tomon obo enteipa tiatua erishata enkiyang'ana ropilkaji Dominic Ole Kipelian. Yes, naipata orkilikwai letipat oleng tolairemoni tenewueji oing'ua enkampuni naji ene Farmfix olainining'oni lai keji enkampuni Farmfix Africa Company Limited. Olairemoni lorpaek mekure duo inyamal tenkaraki orkurto. Mekure inyamal tenkaraki nyoo? Orkurto. Ore katitin kumok oleng naa ore nchidai nikimaa ashu nkasarani sapuk oleng asara mingi naa orkurto yao. Keeta orkurto laa kedoyio ake orpaeki. Naiba, dolta? Paa kedoyio ake duo orpaeki, paa kenya kuanzia huko juu. Huko juu mpaka chini. Neeta kulo laa keng'urr nye kulo kutitik. Lewiki. Imagine. Kulo kutitik leton ake kejo kailepu ketii laa kenya tiatua nkulukuok orkurto neyau enyamali sapuk neek ilairemok kumok oleng asara kiyieu olainining'oni lai ajoki nchere tenaira naa iyie obo loolairemok lorpaek mekure duo kinya elio tenkaraki mbaa nikingero orkurto ayaki amu lelo olchani oing'ua enkampuni naji Farmfix Africa Company Limited olatanabiko olchani sidai oji Amigad. Ore ele shani oji Amigad olainining'oni lai naa sidai pookin keer neisho mpukunoto pookin orkurto nikingira aitanyamal ira olairemoni lorpaek. Ore sii ele shani oji Amigad naa irpaek ake oshi. Tayiolo taa nchere irpaek ake oshi ele shani oji Amigad. Milo ake aitayu entaboi alo aoshie empoosho, alo aosh nkwashen, alo aosh mpuka. Hapana, keeku itara koon tine wei. Keeku yau hasara sapuk oleng. Ore ele shani oji Amigad naa olorpaek ake olainining'oni lai oshi peer ilo kurto likingira aitanyamal. Ore litrai nara tikitam enkare neishaa nipik 5 grams. Kepuo nche anaa grams. Keetai 5 grams, 10 grams, hivyo. Ore 5 grams nintushulaki oltoo lo litai tikitam nitumoki atoosho oladuo shamba lino. Eishaa sii niwosh ele shani olchamba lino lorpaek kat naara uni eton itu interu aikes oladuo shamba. Eton etii enkop etubulutua enkai kata taijo piinkes kake ore tayiolo nchere milo ake alo awosh etaijo tewiki nabo ake nang'or piinkes oladuo shamba. Toosho ake eton eedo nkata amu osumu naade ele toki peemilo ake alo amir oladuo paek ashu nilo dii nye iyie aramatie ormarei lino ashu ilo anya iyie tapasali tenkaraki ore ele shani naa osumu sii meyieu ake niwosh ake nintoki nintayunyie naa ala ajo naa nanu naa aidong orpaek. Hapana, keeku nakata osumu. Eetai sii olainining'oni lai 10 grams naa mpampi are taa nena 40 liters taa nena mpaka do metabaiki 1000 grams peetumoki ashomo atishipakinoyu ele shani pooki kata olainining'oni niwuang'ie hasara nagira orkurto ayau. Ore peeku toosho ele shani oji Amigad irpaek linonok olainining'oni lai neminkes arashu ntayu tolchamba eton eng'or nkolong'i naapishana enaa naatiaka naaji ake. Ore ele shani ketumito wuejitin pookin nemiriki irkeek lolchambai teine nikitaaniki. Tijing'a akeyie ina agrovet nikitaaniki natii irkeek lolchambai. Ore toolelo pookin ooparan ele duka le Narok tijing'a Pamoja Agrovet, Olchekut Agrovet, Nosim Agrovet, eetai enkai najo Hitech, eetai enkai naji Solai, eetai enkai najo Siana Agrovet. Ore tidialo ololung'a eetai Paxson Agrovet tenebo o Solai Agrovet. Ore iltung'anak otii ntulele tende etii enkaji naji Sunrise, eetai sii enkai naji Zebra,
neeta enkae naji Mosiro Agrovet tenebo sii Sam Kim Agrovet. Iltung'anak otii nairragie enkare ewueji natii nepukunye duo irpaek kabisa laa ore oshiake paai noitoi taa ata kama naiba Lazima. hata ore bara hiyo niende nipite hiyo njia kama naenda Suswa kama naenda Nairobi bara tu nipita hapo lazima tu nisimame. Hiyo ndio bus stop ya kwanza nairragie enkare taa nendo loko la duo paek Ni fresh. iye mayiolo ake ajo kanyioo oshi epik lewa mayiolo Napik fresh irpaek. natural Mahindi fresh. itama hoo dakata yie lelo paek le Kuna utamu yake. itama akata yie lelo paek le nairragie enkare Oleng, Iya. naleng. Ajo kayiolo ninye naa. ore yie lelo bakanya ngobo iye Inyang'u liare ba? iye Nderunye obo ine. Alezi Nyingine ni ya kuendelea. najijamjam nashuko rivers nashuka alo rivers hapana mairoshe lobo yie kitambalo njo yie Enkiti ai. jo yie ka maabaiki ele nashuko rivers nalo aya are neeku okuni iye ore abau nilapaki endapash kanyioo naa naa kemelok fresh. Ore iltung'anak otii inewueji nairragie enkare nijing Asian Agrovet, Farm Grow tenebo sii Chania nijing sii Moskim Agrovet. Iltung'anak otii Mulo teidie Imara Agrovet, iltung'anak otii Kilgoris, Josemo Agrovet, Farmlink tenebo sii Green Grow Agrovet natii ilo kerenket le Kilgoris. Teniyieu niyiolou nkumok oleng tooshoki ole Saaya olainining'oni lai pee kiliki mbaa kumok oleng te 0729855454 arashu sii iwoshoki Marangishu te 0718944601. Ore pinko nejia olainining'oni nikilikini mbaa kumok oleng naipirta ele shani oji ole Amigad. Era ilo kiti kurto lajo oshi ng'iro lelo dei nye dolta naipa nina dei mpisha ajo naa nanu kiti kurto laa keyietunye ake ayietunye naa kejing mpaka atua irpaek imagine are eneoku irpaek ijo ake dedo irpaek aikonji pae imaniki aikonji atua elukunya netii arlak ijo kiturisho enidol epuku. Olainining'oni keji Farm Fix Africa olainining'oni enkampuni naisulta pookin naitaituo olchani oji Amigad miingil adol enyamali ilo kurto oji ajo naa nanu ilo kurto ake oshi aitanyamal irpaek linonok olainining'oni. Eshomo yiok erishata kabisa erishata nemiedo milamaare manoto orkilikuai dorrop aing'ua enkitesheni ore kishukunye olainining'oni lai king'amu esimu ino kiliki yiok irkiu lenkolong eduo taata milamaare. Samburu County kitabautua abologi Sidai FM mundo moni naudo onaudo. Hallelujah. Tejine yetimo opoti. Deba Yesu. Kinje yelo singole la nyingi ni rishata ni miero. Na ipa wara mwesho moyo ke rishata. Edimba na tiene we nae makado style Professor George Magoha. George Magoha la ni ministry shaking bank soma pege ngari si yonto iwa na baya nikitumoki siyae makiti ni bonto iwo amori nante ne makini kera yisukul ni ento iwi ne roshoro yoki toni ngora wara kebe ai makini bana ibi takere sukul ni ento iwi nati mashakani toni ngora ento iwi egera ai William Kongu ai Priya Kongu nini ngora de wara na ibero Magoha na serious bana ai makole Olaini mwenye mbaya na imaka na ikisini ngari yeye peke tumokia imaki nejo na inchere edimba na grela buto sukulu ni najo na nanu na ijo nkera na iji marmali marajo neja so ningora boye demba ko kolenga pa pejo ro sukulu ni nkera si na nyarki to sukulu ni to ningo na imaki Magoha nejo wara kenkera ine poni asetaina enkera ine poni rapidi yedo enkera ine poni erigela cheria ni sukulu enkera ine poni tena no la yok to ningora ontoyi nin enkera ine poni shonka yene ine poni shomodo do mo ontoyi aini endito si na ine poni eshomodo mo ala yo toningo iyo ni hatia neja wara kenkera na poni etasa kuna niko nieda ni kansolika bisa aisho na bana jinyo
X. Iyiolo sukuul ajo ore pee kinchori X ni hivyo. Ni hivyo, imeisha. Pole. Hiyo tumefika mwisho na wewe. Changa maisha ingine. Jaribu kwingine. Toningo taa. Ore taa pee kijokini nejia. Iye. Nebaiki nitalaa entoiwuoi fees yote. Entoiwuoi nalak olari olulung'a. Toningo taa. Neeku nena baa eimaka nejo ore ake enkerai nainepuni ainebaya kuna baa pookin etapejo ninye istraika metaa ninye narikito nkulie. Toningo? Inepuni sii te dom neme nenye. Eetai taadii sinche kulikae ayiolo laa keeta nena tabiani. Iyiolo hodi? Iya. Ninye nye nayautito oleng orministai mbaa naijo nena. So amaa teyiolo ainining'oni. Kuna baa naatejo teninepuni enkerai naata ina pukunoto etabia. Nishori X. Orkuak akeyie lijo kemakwa. Orkuak omakwa tenaduo sukuul ashu. Lemenyorraroyu naaji tedukuya iltung'anak. Nemenyorraroyu tedukuya olosho. Ndio. Keloito taa agolu. Amaa tine olainining'oni ijo hadi iyie. Idol naai keishiaa ina tenaa ntoiwuo egira ayaki enyamali. Amaa irrep iyie ina natejo orministai lenkisuma Professor George Magoha. Toliki yiok olainining'oni. Shomo yiok erishata kabisa. Kining'amu esimu ino maishoruto siyie enduat. Eimaka mbaa kumok oleng naipirta nkera esukuul. Heshima. Mbaa heshima tiatua sukuul. Enkanyit tiatua sukuul. Amaa teyie ijo hadi iyie olainining'oni. Toliki yiok. Simu natii olaini. Sidai FM, hello. Sidai FM. Pole sana duni ninyi na simu. Simu natii olaini. Sidai FM. Ninyi na. Eu. Iko. Oi. Ibo oleng. Ibo dia mata kijana super round. Arashu brown de mudenya ola mayan. Apa lora kijana super brown. Ore radi dine bi. Ore radi ana ina regional minister kita. Ma ko anda nada ore radi dine bi na ebe radi na mo kama na ile delo na ke ta kaira ngara ke na rada ati gitu we lo da ma ba. Ana ore dine bi ore ranya na ngara na teo na ngara mo kama na ile delo na ina agu na ngara to ba ke na ya ba ka na ngara ma ba sanda na ore rana ina na asara de ma sa. Ore dana ringi ndo agu na cho ba ke na na ba na cho mana ina ngara ma ba ta di. Iro ina agu no na ba e bidu e sho ke de dai X de sukul no re lo na ngara sukul ne le ba da le to we na i school fees bo ke ne le kilia bo gitu. Adal na ina na ore na ni bi agu ba ni ore na i ni na daftara ni na ide bo bi ya ba tara na ba cho de sukul ni ra ba tara to ga mo. Ayo doi bo gitu. Ore na ngara ina agu nyara sinyala. Na ore na ni to na 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 ma dia gitu ibu. Ore na ni ni wa nyanto ibu ngara ore gwa bu na ore na da na ne do rusa na sabu ga gira bu ya yan. Ore na ni ngara ku bu ni ni ore ba ngara ni do ron ko gitu ibu ngara ni ko. Na ore ngara bangan na ye de lui dai mo wen ke to man je ni jola jo ni to mai mo. Amu awe sama na ngara na da ore ngara na kumo ke na ore te ban ne jola jo ni to mai mo. Tahu ejune ore ngara na la ye ke to man ne na ni tiria jo kama de kan kama na de ba ye ni bi aso ya na nyo ba ni ni na ta ngore ngara ni da na nganya nye na ta dan tia di ne do la jo kai ngwana da lui da alanga ena lo nenga nelo na usida di amore na usida di di do ina tambua jo nyo era ba ore na ara pa kuni sa torno na da ore ne do na na di do gonja na nyo kai wo nya na ingere nge ore singer bali muni na nyo seninja na ai ai shongera ati pa di ya moda na jore ni wi na tara de bogi da ore na la da ba inga ga ni ko gi to ko ore gwa gunu ngara ngai ti na nyo na jo na jo ra ngara ore gwa go ngara de jo lobo a jo nyo de to mo ore se ni janjo do to amne
naa ketorrok ijo sinche onya amu kumok taa sinche sukuluni aiyie nashomo nkera toyie nepuo aisiraki idialo neeku ijo onye nkaloli pookin naitabaiki nanu ine naipotie irmaasai kijana Bobby Brown temurua enye Olomayian. Ashe oleng. Itayiolo taa eimaka mbaa enkitukuja kumok oleng. Nekingira aikilikuan iyie entoiwuoi. Amaa adamu eimaka orministai kuna baa. Neimaka dii temion. Ketu daa kironji. By the way, nena yaji serious oleng. Ore pidol oltung'ani serious neija. Yes, amaa nai tenduata olainining'oni ashu entoiwuoi. Kena amaa nai itodua yie enaa ketitila tenejo nchere ore ake enkerai nai nainepuni etaasa ena baye nishori access nearari tenaduo sukuul pii. Teninepakini tabia nemeishaa tiatua sukuul. Inapisha akeyie nanotieki etii. Yes. Sidai FM, hello. Sidai FM, pole sana. Simu anatia laini. Sidai FM leo. Sidai FM. Egiru miro ye. Hello. Ye. Sidai FM. Pole. Sidai FM, hello. Oi. Ibo ye. Arangamwa. Hai sidai tukul. Weni no. Yes. Etii oltung'ani naalo. Oh. Iya. Arlota. Ironi orkiu? Oh. Ashe oleng. Right. Tukilikuwa dero mwingine sheni kishunya reshera ni miado. Laini ngoni. Era olairemoni lorpaek. Mekure duitum asara. Nena ewalarana biko enyamali pokin enyaruto alchampalino lorpaek. Nelo chani sida yesulta pokin waji Mahindra 537.5 SE. Wingwen company ekena agro suppliers limited. Wele shani ne shani washol champalino lorpaek. Etubulwe nyaru agweno benekare ompaka benek narauni nesha sini washele shani wal champalino area booking kop. Nakiar enyaru ompugno pokin nemetoki abolo tokoltol champalino tiatwa labaitino rongwan ompaka labaitino raile. Were litai nara tikira menkare nesha nepek milimtani nara ipuni eleshani. Itum eleshani oji Mahindra tekuna credit note. Nusu elita na bow elita imet.
olitai nara tikitam. Itum siro waiting pokin emriaki irkiolol champai a agrofert pokin nekraniki. Teni yeu ni yulung kumo. Toshoki ben olokwekai tormosuri narishana. Nabonabo isit ormosuri ille are imetungwan. Arashwai washoki Frank tormosuri narishana. Ormosuri ungwan ille imet. Ormosuri nabo ille uni. Sidai FM ewangan ngeju. Ese bagaro kolo lagi ni ngoni lai Sidai FM ewangan ngeju na iwa tulo shule ma. Shomo yoga de shedal daga niya arta mornu suri da sato mono bente ba. Nito ningo na ipare ni bola ni ngoni ba sidano leng na ingwe kampuni naji ene Mahindra. Kaya kampuni naji kena Kenagro Suppliers Limited ninjo relation ni jole Mahindra. Wala relation yola ni ngoni lai no chanile liwo shol champa lino lor paek. Ningere nyaruwa itanyamal eunito mpaka donye metobolo kuno pael no kulongo birale akeye mpaka uni na wara nyamali sapo kole ningira imaye na nyaru mbene rol champa mbojir kumbo kole no champa nitro ipola do pael dono I olani ni muni rodi ngo paelo ngba sida na imaka olda kidari kingira imakelesha ni jole Mahindra ngwa Kenagro Suppliers njere wara kepi woshilashani wara nyaru pokin na ku ovyo nere nyaru pokin kake wara pa pokin na kilebo shia kana shia kawaida menye kaki menye lenguluponi no menye lolchampa lino menye siana doda erpa yakilino no imagine wara kepi wosh nere nyaru ombuku no pokin udesela shenela ningo ni wara kepi wosh alchampa lino na njeri wara ningo naki wara 300 ml Niendo shola oribira le 20 liters, although le 20 liters. 300 ml niendo shola ke although le 20 liters. Already ngoni wore pio siele shani na kebik. Taningo kebik la pa itungo na ke mpaka ile. Ituntoke nenye endoke ado laitugi. Na wora ke pio wash once. Teni unisho teni unirpael nono wora ke pio wash le shani le nyaru mingil. Mintoke denya adamu to naji mpesa ye na ile mokinyoki na kutokujenga chamba hapana ora kepiwosh ni hivyo mara moja ni ndi binasia ipokin ketu mela shanita 500 ml itumie lita nabo lita ina ara miet teni bosi lita ina ara tikita ma 20 liters itumie sidi agrovet spoken nikitani kala nini ngoni lai wara kepi jinga agrovet pokin na mirkik nikitani ki teja kiyo kolol chenyoji Mahindra wengwe kampuni na jene Kenagro Suppliers Limited ni marosho kiben koi ole koi kaite 0711 80 625 163 0704 650 163 wara ke poshina nambari wala nyini ngoni lai nigiligi ninkumba ko lengna ingwe kampuni Kenagro Suppliers Limited chawo yoga de shera kabisa wala nyini ngoni lai nikingira imagamba na imakon minister ilenge suma Professor George Magoha ningo ilo ningo duaro barako so ningo kai ki yisi ni ligi yo ketiti la doi inyora yana na tejo wara ke petu miki ngera ino na tabia isekani nyere school me rusa ana do ya gira ngeliki kulegera tietwa yes kera na sindio inyora na iye ashwa maire ntoiwe dol igive faina inyori na tejo nchere wara ke petu miki ngera na na pukuno na tabia ngayo na iseka bodomi toriontoyi tenina bagina kayeni iseketa gara zera labia neme ina dage kera intoye na iseka bone do kule ntoye na iragor kitande araja are erare aya anera uni ndio ashu ngayo na iragor kitande arare arashu araja era uni meyeuni na ina na ageye na aberie rwat nabo na ina ne citizen nejo kwara ke betumi enkera ina pukunoto ama yol egol enaikuna kibabi teke Masai ka kwara ke betumi enkera ina pukunoto na keaku de scholar na dada muge lele kingwa Kilgoris nigidi yola yoni yola lolonga boys mala jaga irik de scholar ana ne dienti de gwejaga ninye neti ana ne unona keu do ne ariana do kera ino beta utia ule soma yes ne goldi nyetu more bule kera amuke ure shoreki haya sawa njoo yoge ndo araino sima na ndio line Sidai FM lo Sidai FM Nina
Sawa. Rejo nini? Malimuni rasara der malimuni ora shida. Sasa shida ina. Shida ro. Nalo ligeyo adegi ananya mali wena. Na gai goni pita tuwai. Wara musazi na involve the gweji ne jana wena. Sida FM, hello? Sida FM. Pole, dungi ninyo na simu. Ngai simu na yola ni Sida FM, hello? Sida FM, hello? Ninyena? Tabala, lagu tanga sani ni ngo? Sawa tanga sani ni ngo be yiru mo kiate jingo. Sida FM, hello? Sida FM? Pole. Ejere jalani ni ngoni lai mela mari manoro kile kwedo robo ngwenge shini mara laki sile na tieni we kishu kunyere rishata nemi edo kingamo na simu. Kajungo tonjoya kana mirial na jeyo na manel guroto na nini to ta Sida FM. Kajina Samuel Langala nara elbayala kanisa church leader eke shamta ini no Sida FM tankara ke ini quality nata tadol na jo garal tongana we limshal tongana tonguton na mata bagin gurot shedo tongana wa jorere yake wasi ora bagere danka ini ne kol tongana na ke gorta dal tongala ngabagi yata impash sopat metin ngolore ya baglan kai data lakini we jinga na data Sida FM actual tongana ne tengen tongana Kajida nanu Mary Gitonga namanya Sima na kashamsha nini ngoleng Sida FM amkore Sida FM na kiningerere ilangai na kama yen yo oleng na golo ka blank mine ngota Sida FM kila mbari amkia mayen show Sida FM ewangan ngejuk Wallahi remoni luar pai ne kure dwe nyamal tankarake nyamal yor kurto kiaka en company Farmfix Africa Company Limited walata nabiko tialo nyamal yor kurto awal chani Sida pokin woji amigad war kurlombok no pokin weta nyamal wallahi remoni luar pai shani wo selection yoji amigad irpaili no nok tenelo ni dol nyamal yor kurto shani pek ilita tikira menkare eleshani grami naramet naitumte agrofet pokin raneke teni yeni yolon kuma na ipita eleshani to shoki wala saya tolmo sori na wisena arena udo iset ongwan imet ongwan arashwa marangeshu tolmo sori na wisena na boysit na udo ongwanele ormo sori nabo wore amigad na wala na biko enyamali pokinor kurt tolere moni lorpay Agi kodoya, kayengala, nani degi beyo, degi mama dor kokido, so gala debi uresho, ogabe akayo koido, give me the shot, agi kodoya. Kayengala, and the Degibeyo, they get the mama door Portino. So, like the relation, all the big and my boy, the Munaki Loriango, and the Magino Daniel, and Anama de Gumoro. Era gera ngadunyo agara ngai era ngadunyo chorera ikulengi sisa lorere wanga ye dirisho
Kimisho Agibodogoya Medianka Yankala and the Daddy Bayo they get your mama door they go so you're like the beauty show Ola Beyanka Yamoido Give me the shot Agibodogoya Medianka Yankala and the Daddy Bayo they get your mama door they go so you're like the beauty show Ola Beyanka Yamoido Oreri Magedonia, Anasagiroga Fili, Enyarolo Loinone, Ekiluno Evaulo, Eguge Wena Wasila, Ebege Gorogoro, Irama Besegari, Eli Risheri Bono, Oregori Gangawarie. Yo moni lobo gira, era naganga yorgerembe. Namane gije na pogala, egiri girembadi. Amewanga yawalada, kemeli sho, agibodo moya, medianka yankala, ande degi beyo, miure. They get your mama door, go to go. You so girl like the beauty show. I don't know. The big guy I'm going to give me the show. I give what the boy, give what the way. The young kala, and the baby bayo. Then they get your mama door, go to go. So like the duration, Ola Beyanka Yamoido. Nagalanga ile sharade. Mupungani le Yakobo, Walala she Johana, Eni Jaralale, Whatever de Shiva, Inaya Udiboge, Enu Saipum, Usingalanga Iberero, Yanangagi Horobo, Edo Vivisegari. Pararamon Nile, the big Gorogoro Yama, Ure Nagishomi, Eva Magigan Anasa, Nesaralo Segenke, Kibisho, Yure, Aribodoya, Eyanka Yankala, Aline by Getty Yankalang. Na ninjidi biyo kola ini ngoni la yesho moyo gari shada kabisa le ganyo raile ngor pita she saa to monare ente iba yangolo ke Jumatatu onda rigini to monongwan Sunyare otikitam are ngapa liari ngolo nga Valentine by the way utakuja kutuambia Kajadu wewe kweli ilikuwa na Valentine kama naipa Valentine aje naipa alikataa kutuambia alikuwa wapi amespend aje nadiru lige yo Irudua yegi. Ile jage ena sengoke. Edugini. Mege huko nipeleka si ndio? Mnataka kuattack mwenye alinipeleka? No, sio kumuattack. Ya nini? That is being kumwambia pongezi. Amelo nikirudi kule nenda mnankule sawa. Akataka dite simu. Paka ndio niyo. Ekoke? Amado ni ramengo kabe.
Nemijo nyoko. Anaitadua naa ajo etii enkai nalatii niking'ua taa jamu nkaraki naa shwati. Neeku kumbe mnaweza ruka mtu hivi. Kaididwa aikuna. Valentine Day mnaweza ruka mtu tu. Na ikuitai baadaye. Bada tu mtu mwenye anakupea form niruka longani no. Yaani unaamua kuniruka hivyo. Nyinyi mliniruka Friday wote mpaka mwingine bado hajarudi hadi leo. Alani ni wala masari mundarame wala mwana sata. Mwana kishu kwenye bishara ni miedo. Kaji nanu dobi ni kwa likipilian. Tenibo Felicitas na ipame. Ila mari. FM ewangan ngeju. Sidai FM ewangan ngeju. Engkianget na Rovil te Sidai FM.
Nkarengiro etii ninche atua ewang'an ng'ejuk netumito yiok te 103.5 Sidai FM. Nabo te Sidai FM. Supa oleng olainining'oni le Sidai FM itasho naa tenakata saa 12 teipa enkolong e Jumatatu ontarikini 14 olapa liare olari loo nkalusuni are otikitam aare naa kuna ndorropu olomon te Sidai FM ekaaji Stanley Ole Santeto. Nabo te Sidai FM. Tolomon likinche enkiroshi te kuna saai enteipa nelimu lomon inchere ore enkolong eduo taata enkolong olonyorri tiatua olosho neipang'ua ilturrur losotua te Narok erikito olopeny looriko duo embosotua tiatua kaunti e Narok yioloti enaa Joshua Le Kaputa eparan prison enkare Narok ebaiki ilmapusuni oikenoro naa tina prison enkare Narok neyaki endaa okulie masaa kumok. Itodolu naa enkolong sidai nanare naa nenyorrunoi tiatua olosho nedamuni naa anyorr iltung'anak pookin nisulaki naa lina pukunoto olelo tung'anak naa mapusuni oikenoro tina prison enkare Narok. Nabo te Sidai FM. Ejo kulikae omon etoomono irparakuo lemurua orkiremisho te moikwape e Narok oodolo kurto ormeneja lolchamba le Purko yioloti enaa Joseph Ole Nkaiwuatei peemitoki aen inkujit nisulaki tena rishata natasapuka olameyu tosupuko le Mao. Ibalunye naa lelo parakuo ajo ore naa ilo parakuoni yioloti enaa Ole Nkaiwuatei nenare naa nemitoki katukul alo aiwuang'ie naa nkujit amu ninche ing'orita nchoo naadaa tina luboto olosho peetumoki atookie enkare tena rishata olameyu. Ikilikuana naa lelo parakuo neomon sii ilo menejai peing'orisho ejo naa ore duo tenetudung'o ninye nkano nelo naa ae naano neing'ueki ninche nkujit peemitoki naa anyamalu nchoo enye nisulaki tena rishata nagira aishakenoo olameyu tina luboto enkop osupuko le Mao. Nabo te Sidai FM. Ejo kulikae omon keeta enkisuma dupoto naibooyo sii mejung'ie iltung'anak erikore tiatua olosho anaa enalimu ilaisumak temurua ekilena te Transmara oloontoluo. Etejo sii lelo parakuo meishaa nileti nkera oosilan naanutai eton etii sukuul amu meyau eretoto tialo nena kera kake peibung'akini nkera nirorieki peetumoki aitabai olakira lenye le taisere tialo enkisuma. Ejo naa enkisuma ketii tipat naa ninye naa naibooyo mbaa kumok nisulaki naa etii nena baa naipirta enjung'o amu tenemeyiolo olosho mbaa kumok naa kepuoi naa ajung' naa kulie baa kumok naanare naaji neyiolo tiatua olosho. Ina naa peikilikuanaki tenenutai silan nitagoli nenyoki aisumisha toonena sukuuli peetum ataa iltung'anak letipat tentaisere. Nabo te Sidai FM. Ore ake toolomon oipirta enkisuma nelimu lomon ajo ilepua enkisuma ooselenken temurua etalek toloontoluo le Narok tenkarake ilaisotuak oogira ailepunye enkisuma tina luboto olosho. Ore naa egira airo ilaisotuak naa oogira aaretu nilepunye enkisuma tina luboto olosho netejo naa ore apa naa enayioloi enkisuma tina murua ashu toloontoluo le Narok yioloi naa apa ajo ore nkera nemepuo sukuul tenkumoi kake ore ebaiki ena rishata neshomoki naa aishakenoo enkias sapuk oleng ilepua naa enkisuma epuoito nkera kumok sukuul nitabaya ina kisuma enye. Negira naake lelo parakuo aajo enetipat oleng tenepuoi naa nitagoli neretuni nkera natii sukuuli napaasha tina luboto olosho peetumi aibooi imbaa oonkera nemepuo sukuul nisulaki noosilan enkiama eton etu idip enkisuma nenare naa negolieki nishori masaa enkisuma amu keloi naa aitagol enkisuma ashu ninye naitagolo enkisuma peilepua tina luboto olosho. Nabo te Sidai FM. Ore ake telelo lomon ake oipirta enkisuma toloontoluo le Transmara nejo lomon inchere eton ake etii ntoiwuo tina luboto olosho naagira aitayu nkera nisulaki selenken aitung'ua enkisuma neishooyo meyami. Embaye nena namakwa katukul toolomon oibalunye olaiguanani lenkiraoni lemurua oontulele yioloti enaa James Lenkai Ole Shai egira ajo enetipat oleng tenepalari naa emuratare oosilan weitung'uari sii sukuuli peepuoi aishooyo meyami. Ejo naa kemakwa ina baye katukul. Ibalunye naa olaiguanani Ole Shai ajo melo katukul serkali anyorraa ina baye neut naa lelo pookin oogira naa aas enkias naijo ina ejo kepuo aatumore enkaina e sheria tialo naa nkera nisulaki silan naagira aitung'ua enkisuma te kiama. Nabo te Sidai FM. Ejo kulikae omon kenarikino nejurru irmaasai ilarikok oonyorr olosho anaa lomon oibalunye Francis Ole Nkoitoi toloontoluo le Narok irorie emisa oolomon e Sidai FM. Ibalunye sii ajo keyieu naa loopeny Masai Mara nedupore masaa enye ashu masaa enye
ilaale loong'uesi osero ala naa naitung'uari lelo parakuo oomanita naa ilaale loong'uesi osero masaa enye ata hoo duo nedupore naa ai kaunti ashu a kaunti e Narok telulung'ata kake kenare naa ore lotii esipil tialo naa dupoto oonena masaa ilaale loong'uesi osero le Masai Mara naa lelo oomanya ashu a lelo oomanita ilaale loong'uesi osero le Masai Mara. Nabo te Sidai FM. Olainining'oni le Sidai FM inewueji alo aitabaiki nanu ndorropu oolomon esaa 12 enteipa nitashe saa nabo enteipa ashukunye enewueji agira aitayiolo kulie omon kake toonkorroki enaa nagira abaiki emisa oolomon e Sidai FM. Ajo ashe oleng tooltung'anak oosujita yiok tenkoitoi e Facebook live, iltung'anak ootumito yiok naa tenkoitoi e YouTube tenebo enkoitoi e Sidai TV ang'amaa nkorroki oolomon, tenebo sii iltung'anak ootumito yiok tenkoitoi ormtandao www.sidaifm.co.ke. Mukesipa ajo wang'an ng'ejuk naewuo atua olosho lang'. Ajo sii ashe oleng tooltung'anak ootumito yiok tiatua kaunti e Narok, kaunti e Kajiado, kaunti e Baringo, kaunti e Laikipia, kaunti e Samburu ometabaiki kaunti e Marsabit. Manototo tenitashe saa nabo enteipa aloito aitayiolo kulie kumok naagira abaiki emisa oolomon e Sidai FM. Ekaaji Stanley Ole Santeto. Nabo te Sidai FM. Nakaji nolmirisho are nole Kiriongi amanya munke agira nining Sidai FM ereteto olosho lang'. Pastor Edward Lekaki Kiriongi na manyolo saayet naisiaishore kanisa e Lutheran tenkepai kigira ainining Sidai FM aitobiraki oleng. Aji Julius Nagale namanya le Sidai ainining'ito Sidai FM. Ore toonkarn ainei aji noonkokwa are nenkang' ole Kinanta ainining'ito Sidai FM tenashoto emunke. Shadrack Liriongo olmurrani onyor enkop enye temurua enye munke elong' olmurra le Sidai FM aliki ilbarru mening'o Sidai FM ewang'an ng'ejuk.
soya papa idare bayuni ni ora soya papa idare ni ora soya papa idare soya papa idare ni ora soya papa idare soya papa idare ni ora soya papa idare. Soya papa idare soya soya kata marate kirate ida soya do teragi nadangiru gondo tama mai wana mai dura walai do ya nyojo adare kola sar mangade nyora soya papa idare soya papa idare soya papa idare adare kola sar mangade nyora soya papa idare soya papa idare ni ora 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 soya papa idare 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 soya papa idare. Nanu James Olole Kayuni temurua Ontulele nainining'ito Sida FM ip nabo uni ompointi ong'uan. Jisiokino olorkiliai tenashoto Hamarti. Atumito Sida FM ip nabo uni ompointi ong'uan tenashoto Orankai le Kule. Ben Kimokotio Rodonyorasha le Trosmara. Anining'ito Sida FM ip nabo uni ompointi ong'uan tenaa kiro Kilgoris. Amingiresheni Sidai naronyorraki neshamiti atua nkishu. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Embuku orgalatia ematwele orkereri lenye liare nejo nchere endaretukinoto lolan olekawelekai amu tena ntabaya ya nkitanapat e Kristo. Olainining'oni lang kiomonito ormarito le Punti eretoto tenkaraki orbarnoti lenye otamuoyia terishata naado oolarin oaranyet. Ekeji enkarna enye Duncan Lekakeny Punti. Etabaakita hospitalini naapasha nebakita tena rishata tesipitali e Moi Teaching and Referral te Eldoret. Etabayie bill nkalusuni 500 negira aponari anaa Nkakeny reto olashe lenkiteng'ai. Kiomoni yie piret ele marei tenkiti toki nikitamayiani Enkai eimu kuna ambari ormosori 7 uni nabo 7 ong'uan uni 0796 317743. Kimayian Enkai tenkaraki eretoto ino. Enkiang'et naropil te Sidai FM. Sidai FM ewang'an ng'ejuk.
Onigili kwanu yele shirira mama nyara yala leme yelo. Ama bige dala busoro yeme kuba bishamani rabiga ndabara yele gira rodere. Abigen musariki madanga na bigenga na solo urur na oshara de ngora na lana bonu nyangara nganyije. Beya bala la gendi nardendi modere na buagir bai. Yegen yanda balanda gumme subare na bonni gibilo shagare mana na bor mishiro le ngambolo le ndore lege be ganda guagi. Yo Ane bigen banna ligir dala busoro yene riol dumaro yawlai. Bigala ngusana ma duriya gimela na mela wala nganya na robilin kujire ndidwa. Na mogun ngo shana rawi ni ara shongwan. Na mogo ojara na langa ya da shine me ngora ndorabo. Na mogo na danya na ranga siyana ngari yol danya la lor kushura ro magilele shani ko. Na mogo ojara na rodiyeri na dungin ga wari de guru me nanga sharanga jamba de bara na gwe mera rebu sangor yana robilin kujire ijara gargar na la dal ke kuji. Na na bombari ko na me na la yerge je shebila ra loset. Na gor gidi rade ro yer ko tay barle mela bagiri lay nayu. Na mogo la media la garade ngi go robilin kujile ndra melwa. Digi jo genji ran do bulanda ku me subara yamba bay ko nene me nanga de gulle. Iga bara ya janyar kala babar ko yang ko shaga na se gene lebe jambara sigir ya dango kinya na se go badama. Yo. Nabiga yang utana mai durye melona melagala nganya na robe yang kujire ndidwa. Nabiga majlo yene geda bayan ko ben ko na ni gurer ge mo bigenda la ganga bene. Nigu malanya do me sisi galam bole ya sergali na li yo no senar go go midde damboli na jala jala wala na liga. Abi gor kujira bo seso nyala lor burgala na na murra na manya gar gure soljular ya lor balanda nyana gari jo idi bar. Naru janar go la indulu bila la yo gori ne segwa. Yegen irando balanda gu mana boni sigiri yang kamara ya yoljulo yonye gele mele janadu. Napa jenara na apa ya ni lar mari ki soro dangkala. Ai mongala ngo wal dala ba mara ne gala le mesu bara ya le gadi ya gina mena ngade gulle. Femela gwa ga da washora na muraba ne gwa ne bari mo wara gumbolo simulanga ngo ne gorgi nguna shamala singi ba ya sambu siram. Nayo jane rode le mwara ne menyi mungu moka mweru kwa ni bunga ngoko dia marambe sile ngori gigire ngurashi. Gorgori na ngazi nguru gara ni anaru na mengare ngori yoldo bana mengaro lo benyo shilo. Nolo jumangana ni ngambira le gwa gara le mbali yergu na ngori ralo reden. Ani ngala ki dambari ko le ngobarna ni ngobi lu rosu no ni loldu le na jana ngori kan. Woni ngolo guma ko le ngori yana burburu le me bono ror gusilo lo do nyo minna gan jumana wo. Ni ngari ya senari mbari ko yila ngari ya senari ngigiru mara yanda yang ke bana du munyere ne ge nyor bilet. Na yuma ya danga nyami ni malo jolo le ngur ma do le mi duri simbai. Mo ge nyor guru re ne lu bori boror ki dongo le ne mula. O le be gir gori silai ra shelu ko lor ki den guru ba ba. O le be ne le yang ro na ja ma gi do la dungu sil derei. E go la sango manga sambina da men kra ba na do go na bi shana ga jana darmasi. Yo. Yo la le ye o ya la le yo. Yo la le ye o ya la le yo. Rai pa ya ge se ya ge. Langai la ja mayana. Rai pa bara mai se ye. Langai la ja mayana. Koma sai gulo ro ni. Mo singolya ranyara aro singolye engibana aleyo ya aleyo ya aleyo ya aleyo ho ale ya rasiya nari mamao namagambu shi ranyol demogre dunye raraba amoganyera na anyiro na seven mi ja aliendimi loma sai gulo ironini loma sai mi mu ringasi amumalindu ngorwagira nedi mana dia aleyo ya aleyo ya aleyo yo halale ya Ingitaregi sogana nindorengi shwala abari nyoburo nyangelangai robolangari ba yagole ana orulobe nyesumai one orgenja ku nairela aleyo ya aleyo yo
Iba Allah ini ngodi lai liberation le sente ulin chele lo jiron tay le radio ki mo chanyon mirate ni woga shute ni ashwana shute ni wok Allah ini ngodi lai chama yoga shara kabisa la sungulu sile yida baki yoga daga ni orate kitam ta sa to manare ente ipat yadi wadi shara ngenga na robil ka jinano domini ko le kipelian kinga ngura masang tana kalolonga kinga kana masang tana kalolonga nara na yakol chani la roli kitini we yola ni ngonte ye Allah ile moni lor paek Olchani Oji Mahindra. Wengwe kampuni jene Kenagro Suppliers Limited. Kenagro Suppliers Limited. Wale Kenagro ne kampuni na isolda poken na itaidu gesidano lengo la nyingi nilai nilo aramati olchampalino. Wale leshe Oji Mahindra. Wale da 19 way na wale nyamali sapoko leng ne nyaru na ngira ita nyamal nyaru onko jeti kara nyugulishi na ju na do na lakini na tudungu Eregulia na una kia goli kaka wala shani joele Mahindra tena kutosha champalino mingel adol iwosh katiti uni wala nini woni lai iwosh katiti uni imean kata na bowosh champalino na anushikari ram bene kuni ile gudwa dinya ara ile gudwa pa mera lo bene uni bene kare na sawa iwosh wala nini woni na kebiki patin onpaka ile wala ke boshela shani kata na botol champalino bas njo kirikino esia yenkire mwale esia yenkro kuno ro paek amuke yago etade nyaru pokin ni ngwar paek ake itashi minyele nkolo podino ni minyel siana do da ino wala ngilo ngona kana anchere wala 300 ml ele shani nindo sholaki 20 liters although lo liter tikitam nindo sholaki ele shani le 300 ml ketu misi 500 ml itumie lita nabo lita ina ramiet teni bosi lita ina rati kitam wala nini ngoni lai itum sidi agrovet foke ni kita niki tijenga kaye ningi liko nula shani Mahindra wengwe kampuni Kenagro Suppliers Limited itum tanko pogna itum sidi leleki oshika ngoni jibeno le koi kai ikinde marota ke nila iko asho nintumia nintumia la shani ni asishore la do shani le Mahindra ninko na kwa champalino to shokini nyede 0711 806-254. Nimsero shukuru ngoneji Frank the 0704 650 163. To shokela nini ngoni lai le lopisani ni nampuni na jene Kenagro piru magano lonkumo ko leng na iperte nampuni basi dano leng ola nini ngoni lai piru magano ro dupoto anado kere more niti ola nini ngoni mela mare Sidai FM ewangan ngeju Sidai FM ewangan ngeju Engkianget na Rovil te Sidai FM
Oye, Leyo. Naipa llega con Ari. Alaini naraido. Naraido naipa Jangalano. Yidwa na kwenda laji. Yinagwe? Para dunia ni baraki meni yuko nari. Nachukua pole pole. Ara dunia ananeja meni yuko nari anaje. Kai nagira ikona. Unajua shida yako inaenda na mguu. Na mimi ni shingo na kichwa peke yake. Rohi ini viklema. Olale bani lor baye kimi gode do nyamal tankara ki orkurto ke kan kampuni jene Farmfix Africa Company Limited ya wala tanabi ko orkurto le ngera ita nyamal gare nyamal le baye nono ke dum tan tonata ne dem ko le gaare to bulutua ndol orkurto ke yo gare nyamal le baye nono waltenyoji Amigad o ngwen company Farmfix wala ni moni lai or nation pu no po no kurto legen tan nyamaleta ana olay demoni lor baye resiele shenyoji Amigad na ra baye ka ke oshita basali pi yolo melaga pongdu ni la oshempo shashu ko shenu na mga ko asara na yawa Amigad na lor pa yakake na ga lo kurto legin gareta nyamal ga la kurto hila ingiro otia lor pa yak mingi la garado na nyamali wori lita ina rati kita mangare ne shia ne 5 grams eleshani Amigad eshia siniwo sheleshani champali no lor pa yak katna ra uni ana pinterwa un mpaka nkarani lo kenya ikes irpaeli nono kage kesho si ore ndog ne ni yelo de leshani na njere awara ke pakoto sheleshani Amigad paili nono ne minges arashun tayo tol chamba erone ngotonkolo nginara na abshana ana pi iwosh tapasali wara ke pi iwosh ne minges age eron idwe shunyo ngolo ngina abshana nje ishu ninye rakamani wiki mbili duope yako safe ntai paili nono nila mateke on nila ramateke ara nono aga ora eto nitu tapasali usumu na kumila kaita sima siukita yu ore si elesheni la ni muni ketu 10 grams na ampa mbiari na alto yare lelole 20 liters ampaka do inilo 1000 grams ketu mi the Agrovet Spoken pamoja ochekut Nosip High Tech Agrovet Solai Eresiana ortololonga nere Paxson nere Solai antulele ere Sunrise Zebra Mosiro Samkim nere Giankare nere Sisiana alwana goti nalo itumtangaje naji Chani Agrovet Moskim Mulot nilo mulot ne itumtangaje naji Imara Agrovet tinilo Kilgoris ola nini muni line itumte Josemo Agrovet Farmlink Agrovet nebo si Green Grow Agrovet itumeleshani oje Amigad ola nini muni line to woji tempo ni keta nengi ngile kwa noke yeleshani yo lor kurto bo ngwan company jene Farmfix Africa Company Limited wala dini ngoni tedini yolon kuma ko leng to shokela saya te 0729 85 54 54 0729 85 54 54 arashu marangishu te 0718 94 4601 ta sare yola nini ngoni piru melashani lor kurto boyo nyamal lor kurto ni gara ta nyamal agre nyamal ol champale no po kata wala nini ngoni la yam kayako edi du poto te ye kayako no faida na kaoni ngira yake
tenebo eramatare nitii. Demoni lorpai. Mekure duwe nyamal tankarake nyamal yurkurto. Kiaka enkampuni Farmfit Africa Company Limited. Walata nabiko tialo nyamal yurkurto. Awal chani sidere pokin. Waji Amigad. Irkurlompuk no pokin. Waita nyamal wala remoni lorpai. Ishani wal selection di Amigad. Irpaili no noktenelo ni dol nyamal yurkurto. Ishani pik ilitati kila menkare. Eleshani grami naramiet. Naitumte agrofet pokin nikranike. Teni yini yolonku manaipita eleshani. Toshoki wala saya. Tormosori na avisena. Arenaudo iset ongwan. Imet ongwan. Arashua marangishu. Tormosori na avisena. Nabo iset. Naudo ongwanile. Ormosori nabo. Wari Amigad. Na wala nabiko enyamali pokin urkurt. Tola iremoni lorpai. Ramralang. Ina manyan marane limuni janagin niri janagin alamayu. Emanya ne dosolde besele remugan. Lemenya kona marane nerua. Irabar ne manyan mararinu. Lola ko nyoro dungui. Gayugan barian negara rodonyu. Era la regulo silesin roy. Lemelo dolo longor yosoru. Alama mayera ne malel dunya renjori. Udigere yana manyan gayola la wala. Era la shuma. Lo serna ni seyel lemur. Bobira gisene ga era melin. Na era la yange gora. Lembera na bidungor meregish. Amanya donyo na ne wala melau. Alala isra ngira gondruga. Ne era la merai. Lo subat. Lo yamara lembera diot. Yala yaga na ne lo na polong. Yoga ga ngandre. People more than Merisholo Yammer Boloti, Angara Rana no Layoga, Nangani Loro and Rookie, Ulesimelo Revegan Baima. Nello Young no Lorana Bolong, Yoga Gondre, you were more than Merisholo Yammer and Arala Rodume. And lay you. Why for yellow? Why for yellow you? Oh, yeah, hoya. Oh, yeah, hoya. Lambana Lanjam and Narang, no Gramishan Messara Guabi, Neguanala Bogoro or Guma, Niguani Burolo Mogoro, Obrana Manalada. Isuru ni yoga dengan mana yang Gauriana gini, naga sama natisa. Ni jinya lagi shell singkara lelana jangiran kudai. Ni gue nolong meganyu, nasara de merang monegi. Naga nyuki jogi mau yo sindiyo. Merau apa yo londo merau dan boleh. Ni dume memuluri, ni memelu bulu galar, ni memelu murijo. Ni gada gulu soalnya lamku. Ganyu hela lera yoga juru guli dawrigi. Ya ajar lo tukyo. Kuriane bangun mugu rolloshon. Yang nomor lagi gua nara lala mep bayi ni. Kenapa nabi suruh konen beria? Gua nak shunai gilang karonia dia. Ilanda langarno mawrana kalifu ane barndara ni aramberia na gwa sarabe longo marwan kena bana bisurgo ni beria ni ba mayna bongoron ngosi engu wendi mjagara dol naning la yola mesha le borangangi neji ole mo wala ngara wa langun ile josa borom rene bela menya ga soner gambuni neji ole mo wala shunga le mo dum bulungo rebeg mayri dala ma gang shuba yongo ni manyala na gali ne doge lembu ne dorangoro ne diak na ba sharen dia masi ne iltwana di na bang na nonga nabak na jotina leba jodegesi ala jilange dia masti me yo shida le memori le merra na longuru gara nganyiga oldo ngere milango la Muhammad ne me wa sore ne ngoro la ndaw nyoro to muni shodo robodi mo bagi Nada.
Sidai FM, ewangan ngeju. Sidai FM, ewangan ngeju. Embuku Orgalatia Ematwele Urkerere lenye liare Nejunchere endare ruknoto lolan Olekai amotena ntabaya ya ngiranapat Kristo
olainining'oni lang kiomonito ormariko le punti eretoto tenkaraki orbarnoti lenye otamoyia terishata naado oolarin oaramiet. Ekeji enkarna enye Duncan Lekakeny Punti. Etabaaki toosipitalini naapaasha nebakitae tena rishata tesipitali e Moi Teaching and Referral te Eldoret. Etabayie biil inkalusuni 500 negira aponari anaa Nkakeny reto olashe lenkiteng'ai. Kiomoni iyie piret ele marei tenkiti toki nikitamayianie Enkai eimu kuna ambari ormosori 796 9 7 4 0796 317743. Kimayian Enkai tenkaraki eretoto ino. Sidai FM ewangan ngeju. Setomonare na tinyikayie kiata ildakikani loora 19 ake pee ewosh saa nabo enkewarie kake ore eton itu ebaya naa king'as aiken imparakuo tenaa kelulung'a. Woshu esimu tenaa kelulung'a masaa tenebo enkilikwanishore waare okuni tenaa kelulung'a masaa. Usi tenebo iliki yiok ajo kikunari Valentine Day. Amu kitabayie dakeyie emuto natinyikayie Valentine. Imesonga kusonga kake mincho ake erikino yiok ajo kira ilaramatak ata akeyie etii nena pookin. Ketii Valentine kake kilepu kira enkaji olaramatak. Kilulung'a masaa naa kakwa lelo linkilikwanishore tenaa kelulung'a masaa tenebo kiliki eninkunayie Valentine ino. Sidai FM, hello. Sidai FM ina. Eu. Iko. Nijoki hapo pookin. Ashe oleng. Kakilulung'a masaa. Naa kakwa lelo ligira aikilikwanishore tenaa kelulung'a masaa amu kemutoo pii orkekun le Jumatatu ntarikini 14 olapa liare 2022. Sidai FM, hello. Sidai FM ina. Yes. Poa. Eliza mimpoti ntoiwuo nkarn ninye pening ajo noong'ae kitejo iyie kiji Eliza itu limu ajo Eliza ng'ae. Ilimu naa ajo ng'ania. Eliza Ndaya. Ashe. Ashe oleng. Kakwa lelo linkilikwanishore tenaa kelulung'a masaa. Naa kamaa kelulung'a diyie imparakuo. Sidai FM, hello. Ninye ina. Ashe. Ashe oleng. Ashe.
Kakwa lelo linkilikuanishore tenaa kelulung'a masaa naa kama kelulung'a aja masaa naa kaikunayie orkekun le Valentine. Sidai FM, hello. Ninye ina. Njoki aboke. Ashe oleng. Kadolta sinye enchoto e Facebook ajo kumok irkiliku kumok. Kake karrinyunye aisum terishata nemiado. Sidai FM, hello. Sidai FM, hello. Eu? Iko? Sidai. Kang'ae agira ang'amaa? Ashe oleng. Kakwa lelo ligira aikilikuanishore tenaa kelulung'a masaa. Sidai FM, hello. Eu? Iko? Ara supat pii? Naitobirayie Valentine naisere. Oye. Kakwa kulo ligira aikilikuanishore tenaa kelulung'a masaa. Aikilikuanishore irmaasai pookin. Lena murua ang' ele sidai. Amu inoto nashipai ina. Irmaasai naa pookin nayieu enkata sidai. Ashe oleng mama nashipai. Kakwa lelo linkilikuanishore tenaa kelulung'a imasaa. Amu adolta ajo ashomo erishata pii. Sidai FM, hello. Ninye ina. Eu. Supa pii. Aroda ole nkoitoi tenashoto ai ino. Isidai endama pii. Enchan esapuk. Inoto duo yie maua Roda? Anoto. Ng'ae nikinchoo maua yie Roda? Aisho entito ai. Akwa. Neeku anoto oleng natishipakine. Naa sidai naa enakop ang' etasha pii netabautua masaa esidai. Nayieu naikilikuanishore kuna. Naa ketabautua masaa enye. Nadupo yiolo Kiok tenewueji niketii elatia. Nayiolo ang' ole Solol. Ontomonok pookin orkiu onendonyo Erinka. Tenaa ketabautua masaa esidai enetabautua enainei. Ashe oleng Roda. Ashe oleng. Laduo lojito kore Valentine naa ne scam. Ketii. Sidai FM, hello. Eu. Poa. Niko poa kabisa. Naipamei. Eu. Poa. Noto yie maua? Medua?
Enaisudoro pae neno. Ore nino? Ashe oleng. Kadolta ajo kashomo erishata pii kake ore etiu nejia kaloito aing'uiki nkaik oltung'ani ojo Stanley Ole Santito mikiaki ilomon toonkoroki. Kake ore eton eitu kiyakini ilomon toonkoroki tang'asa noto orkilikwai otii ene. Sidai FM. Nano Orbasai Samuel Ole Wendai ashu Sange Welen Dukoyon. Olagesani lolorika le MCA ta ward recommended. Airoro gendai ajo gendai enda supa enda Kenya mezi. Olosho lai aomon endai tengelare natii dukuya nalotu olapa lesit. Enda damu ward recommended. Sioroto metii orkep. Ishori nkera inyi basari terisioroto. Ore irmurran linyi naa ketum irkasin. Etum sii biashara. Ore irpayiani moruak ontonkile moruak naa ketum iropiyiani oltung'anak moruak. Terisioroto metu apik orkep. Kaure Enkai naa kaitaas intae mbaa supati. Mintoki aishir. Etumutumu biasharani toontomonok otorbarnot ata esipati inyi naa Wakitaate toonkonyek inyi. Ajo etii iltung'anak oishooki tendung'oto enkop ekai 800,000 netii loironyaki aisho ekai 2, ekai 3, 5 mpaka ekai 12. Nitodua ajo mang'orito apa ntae pesho nemairorito apa pesho. Akayiolo apa ajo kiare kulikae tung'anak. Itodua kitaate. Ore etii nena pookin iyieu nimintoki aishir entegeluaki. Aitodol intae erikore oltung'ani oure Enkai. Amu ore oltung'ani oure Enkai nee kerik enkop terisioroto oonkitanapat Enkai. Namagiroo nkitanapat Enkai amu kasujita nkitanapat Enkai. Naa kajoki intae aishipapa. Neshipa nkera inyi, neshipa irpayiani, neshipa ntomonok, neshipa enkop. Amu kejo sirati nchere tenerikisho ilarruok negoro olorere. Naa tenerikisho supati neshipa iltung'anak. Aliki intae nchere tesipata tenarik intae neshipayu naa inyanya irng'anayio lenkisiayiare inyi terisioroto. Ore niajijik naa kaar katukul. Amu kaibeni ajijik weneporori. Kalotu aitutum intae naiteng'ar intae orken obo enoopa kening'aritata. Ore ntokitin inyi pookin naikonyarieki intae naa kang'or intae tesipata. Kapik inkejek inamuka paisho pooking'ae esipata enye. Metamayiana ntae Enkai neret intae Enkai toonkolong'i pookin enkishui inyi. Sidai FM. Sidai FM, nining'ota Sidai FM. Nchere entaretukinoto ilolan olikae amu tena ntabaya nkitanapat e Kristo. Olainining'oni lang kiomonito ormariko le Punti eretoto tenkaraki orbarnoti lenye otamoyia terishata naado oolarin oaranyet. Ekeji enkarna enye Duncan Lekakeny Punti. Etabaaki toosipitalini naapasha nebakitae tena rishata tesipitali e Moi Teaching and Referral te Eldoret. Etabayie bill 500,000 negira aponari anaa Nkakeny reto olashe lenkiteng'ai. Kiomoni yie piret ele marei tenkiti toki nikitamayiani Enkai eimu kuna ambari ormosori 796 uni nabo 794 0796 317743. Kimayian Enkai tenkaraki eretoto ino. Adwa sinalai,
Sidai FM, ewang'an ng'ejuk.